Tuinuke kubwo kusoma igitabo cyera. Tutasimama kusoma kitabu takatifu. Turahera muri Matayo. Anzia ndani ya Matayo ibice 14. Asheri ya 14 ku murongo wa 22 mstari wa 22 turageza kuri 29 hadi 29. Mwene data Eugene aradusomera. Ndugu atatuombea. Atatusomea. Nasoma mu izina rya Yesu Kristo. Uwo mwanya ahata abigishwa be ngo bikire mu bwato babanze hakurya, amaze gusezerera abantu. Amaze kubasezerera aragenda azamuka umusozi wenyine ajya gusenga. Nuko bwari bugorobye ariko wenyine musa. Nuko bwari bugorobye ariyo wenyine musa. Ariko ubwato bugeze imuhengeri buteraganwa n'umuraba kuko umuyaga ubaturutse imbere. Nuko mu nkoko aho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Ariko abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja bahagarika imitima, batakishwa n'ubwoba bati ni umuzimu. Ariko uwo mwanya Yesu avugana nabo ati nimuhumure ni njyewe, mwitinya. Petero aramusubiza ati Mwami, niba ari wowe untegeke nzahuri ngendeshe amaguru hejuru y'amazi. Aramusubiza ati ngwino. Petero ava mu bwato agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu. Amen. Abaheburayo 13. Waebrania 13 umurongo wa 7 n'uwa 8. mstari wa 7 hadi wa 8. Turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mwibuke ababayoboraga kera. Mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana. Muzirikane iherezo ry'ingeso zabo. Mwigane kwizera kwabo. Murongo wa 8. Yesu Kristo uko yarejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Amen. Turasenga. Taomba. Data wa twese Mana ikiranuka, kongeye kuza imbere zawe, tuje mu bikari byawe, tuje kugushima. Turavuze ngo uhabwe icyubahiro none iteka ryose. Kuba wabanye natwe amasaha yose, ukaba waraturinze iki cyumweru cyose, turavuze ngo uhabwe icyubahiro. Muri iki cyumweru tubaze abavuye mu mubiri ni benshi Data, ni benshi batambutse, ni benshi bari mu bitaro, ni benshi bakorometse, ariko kuba twe tukiri bazima n'ubuntu n'imbabazi zawe. Niyo mpamvu natwe tukuzaniye amashimwe, tuvuze ngo uyakire mu izina ry'Umwami wa Yesu Kristo. Waturinze rero, wemeye ko twinjira mu bikari byawe, turavuze ngo uhabwe icyubahiro none iteka ryose. Dore iri jambo rirasomwe imbere zacu n'inyuguti Data, ariko wowe urashoboye kutuvaniramo umutima w'ubugingo, kuko wavuze ngo umuntu ntazabeshwaho n'ibyo kurya gusa, ahubwo azabeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa kawe. Ngwino rero utwigishe, ngwino rero utuvanire mu mutima, utuvaniremo n'amazi mu izina ry'Umwami wa Yesu Kristo. Buri umwe wese ateze amatwi imbere zawe, ngwino umuganize bijanye no kwizera kwe Data. Manuka hagati yacu natwe tukubone, nanjye umpindure igikoresho cyawe, umpindure Mwami, mbe mikro nawe uze wivugire Data. Mbere ya byose umanze wanyeza, tubisabye mu izina ry'Umwami wa Yesu Kristo. Amen. Turicara. Tutaketi. Kongeye kuramutsa itorero ryose mu izina ry'Umwami wa Yesu Kristo. Naongeza kusalimu kusanyiko lote katika jina la Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Kuba mu bikari by'Uwiteka Kwa ndani ya hekalu la Bwana ni iby'agaciro,
vya damani kandi biranejeje cyane. tena vinafurahisha sana. Ese muranezerewe kuba mu bikari by'Uwiteka? Tunafurahi kuwa ndani ya Abanezerewe bose wale wanayofurahi wote, Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Kongeje gushima Imana cyane. Naongeza kushukuru Mungu sana. Imana yaturinze iki cyumweru cyose. Tuchunga Ijumaa yote. Iyo Mana nihabwe icyubahiro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Yesu Kristo. Imana yankijije. Mungu aniponya. Umunsi wo kuwa kane nagiye muri emergency. Siku ya 4 nenda ndani ya emergency. Umutwe gwari gumereye nabi. Kichwa ilikuwa kabisa wagira ni ibintu bimfashe. Niko nawaza kama ni vitu vinanishika. Ariko Imana yankijije. Lakini Mungu iyo Mana nihabwe icyubahiro. Mungu apewe sifa. Nari merewe nabi cyane. Nilikuwa kabisa naugua vibaya. Nari ndo kuja mu kazi. Nilikuwa kwenda kukazini. Ariko uwo munsi narasibiye. Lakini siku hiyo nilikuwa nari mbabaye cyane. Nilikuwa kabisa na huzuni sana. Umutwe gwari gurukunija nk'ibisazi. Kichwa ilikuwa inanikula kama mchawi. Ariko iyo Mana yankijije. Lakini Mungu aliyeniponya. Nihabwe icyubahiro. Apewe sifa. Iyo Mana yaturinze. Ule Mungu alituchunga. Nihabwe icyubahiro. Apewe sifa. Arega ni Imana itabara. Anaye kabisa. Ni Imana iturengera. Mungu anaye kabisa. Aha banganga bananiwe. Wadaktari wanashindwa. Imana yo iba ihari. Mungu yeye anakuwa yuko hapo. Nituyizera. Ukimwamini izobikora. Itabifanya. Ni umukiza. Ni mwokovu. Ni umurengezi. Atabara mu makuba. Aha bakomeye babuze yo iratabara. Iyo niyo Mana yacu twizeye. Iyo Mana nihabwe icyubahiro. Yemeye kumpagarara imbere zanyu mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Kongeye kuza mu bikari by'Uwiteka. Tumaze igihe turi kurya ibiryo biryoshe. Njya nkunda kwiyicarira ngo nirire. Iyo niyicariye mba ndi kurya nimereye neza. Ninakula nikikuwa vizuri. Kuko kurya kurya ibiryo bitatetse. Kukula chakula yenyewe kupiga biraryoha. Inakuwa utamu. Ibyo murabizi? Bile mnabijua. Kurya ibiryo bitatetse. Kukula chakula yenyewe kupiga biraryoha. Eje nagateka ukarya. Biraryoha. Tunakula binakuwa utamu. Ngano misi kwa tumaze igihe turi kurya neza. Tunamaze masiku tukula vizuri. Imana yakoresheje abagaragu bayo. Tumikisha watumishi wake. Iyo Mana nihabwe icyubahiro. Ule Mungu apewe sifa. Ese twese nzikwanezerewe. Sote atukufurahi. Imana ishimwe. Ule Mungu ashukuriwe. Tugiye kuganira ijambo rigufiya cyane. Tunataka kuzungumza maneno chache. Ni ijambo turavana muri Matayo. Neno tutoa ndani ya Matayo. Hari aho twasomwe. Bari tulisoma. Na amagambo meza. Maneno mtamu. Ahumuriza. Anafariji. Umwami Yesu yararangije kugaburira abantu 5,000. Mfalme akimaliza kupatia chakula watu 5,000. Atubura amafi 5 n'imikate 2. Samaki 5 na mikate 2. Hanyuma arangije kubagaburira. Akimaliza kuwapatia abwira abigishwa be ngo nimwambuke mugende. Wanafunzi muvuke mwinjire mu bwato mugende hakurya. Ngenda basanga. Mimi nitakutana. Manze nasezerera bano bantu amahoro. Kulaga hao watu ni warage. Umwami Yesu Mfalme Yesu arababwira ati mugende. Anawaambia ati abigishwa binjira mu bwato baragenda. Ubwo Umwami Yesu arangije kubasezerera. Akimaza kuwalaga. Ibyanditswe biratubwiye ati aragenda. Anaenda azamuka umusozi. Anapanda mlima. Aja kwiherera arasenga. Anaenda kwake anaomba. Arangije gusenga. Akimaliza kuomba. Ngo hari nijoro ngo mu nkoko. Ndani kabisa ya alfajiri. Ubwato bwari bugeze hagati. Kabisa safari kwa nafika katikati. Maze ngo umuyaga ubaturuka imbere. Sasa pepe inatoka mbele. Umuyaga ubaturutse imbere. Iyo Umwami Yesu yarari kureba ibiri kuba. Kuko ni Imana imenya ibyihishe ikamenya n'ibigaragara. Arangije gusenga. Akimaliza kuomba. Araza. We ntiyarinze yahamagara ubwato. Kuko ari Imana yaremye inyanja. Imana yaremye isi. Yo iravuga ati aya mazi ndayategeka ndayagendera. Ako kanya Umwami Yesu yinjiye mu bwato aragenda. Ni Imana ishobora byose. Amen. We yari Imana ishobora byose kuko ari we wari umuremyi waremye iyo nyanja. Ntacaka munaniye kuko amazi yubashe umuremyi wayo. Tugende vuba vuba mwene data. Umwami Yesu aragenda. Yesu anatembea. Abandi bo bari kugasha. Ubwo babura bishi bari gutabaza benda gupfa. Mwami turengere benda gupfa. Babuze uwabarengera uwari. Umwami Yesu araza. Mfalme Yesu anakuja. Ngo bamubonye ngo baratinya. Baravuga ngo uyu ni umuzimu. Nasema huyu kabisa ni mchawi.
bari bagomba gutinya, wanaogopa kuko nta muntu bari bigeze kubona agendera ku mazi. kuona mtu atembea juu ya ariko noneho babibonye Yesu agendera ku mazi, Yesu atembea juu ya maji, baratinya ati uyu ni umuzimu. wanaogopa kabisa, wanasema ni mwenda wazimu. To bari bakizeye ko ni Imana, jua kama huyu ni Mungu, to bari bakamenye uwari we, elewa huyu ni to nani, bari bakamumenye, bari bashidikanyije. walikuwa wanakuwa na mashaka. Iyo ufite gushidikanya mu mutima wawe, ushobora gusobanukirwa umurimo w'Imana. kazi ya Mungu, uzamenya umurimo w'Imana ryari? kazi ya Mungu siku gani? iyo wizeye ko Imana ikora. Naamini kama Mungu uzamenya ko kinari gitangaza ryari? uzamenya ko Imana ariyo gitangaza igihe ubonye igitangaza. utaona ishara. Nguwo aragiye, Njoo ule anatembea, bamubonye, wakimuona uyu ni umuzimu. anasema huyu ni mwenda wazimu. abagezeho Akiwafika wako arababwira ati Anasema, nimuhumure, kabisa, muhumure nije mwitinya. Iryo jambo niryo tugiye kuganira. neno ndio tutaka Nimuhumure nije mwitinya. mimi, msiogope. Nijwi rihumuriza. Sauti kabisa, iryo jwi rihumuriza ryakujeho, umutima wawe ugira amahoro. moyo wako, iyo wabonye guhumuriza uwari we, umutima wawe uratuza. moyo wako, Amen. Amen. nawe muri aka kanya Na wewe muda iryo jwi urashobora kuryumva, ile sauti unaweza kulisikia, iryo jwi urashobora kuryumva riguhumuriza ati humura, turi kumwe mu byago, turi kumwe mu makuba, turi kumwe, humura ndakurengera. Amen. kuko uwo niwe murengezi wacu utabura gutabara mu byago no mu makuba. Isaha ariyo yose umutakiye araboneka, tameze nk'abana b'abantu bakererwa. Wowe ntakererwa, wowe ahora ari preza. urashobora gutabaza mwene data, urashobora gutabaza mushiki wawe agakererwa, ariko Imana yacongije ikererwa. yo yagerageje ngo ibarengere, akusaidie arega iyo umuntu ananiwe, wakati mtu niho Imana ikora. pale ndipo Mungu igihe bari bananiwe kugasha, bamaze kwiheba, bamaze kubura ubutabazi, Yesu niho yaje arababwira ati nimuhumure, ni njyewe. Amen. Amen. abagezeho Anafika kwabo, arababwira ati anawaambia nimuhumure kabisa, msofike. kubera iki mutinya? Kwa nini mnaogopa? ni nje. Ni mimi. ako kanya Pale ntibabyemera, hawakubikubali. kutizera kurabicarimo. Kutoamini kuchingari. niyo Petero yamuvuze ati Pale ndio Petro alisema eti, mwami, mfalme, naba ari wowe, kama ni wewe kabisa, tegeka amuru nanje ngendeshe n'amaguru yanjye ku mazi. miguu yako njia ya maji. Yesu aramubwira ati ngwino. Yesu anasema eti kuja. ndabivuze ngwino. Nabisema kuja. ngwino Petero. Kuja wewe Petro. Petero abavuye mu bwato, Petro anatoka ndani ya safina. abavuye mu bwato. Anatoka ndani ya safina. intambwe ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, Bibiliya yatubwiye ngo abonye umuyaga ari mwinshi arashidikanya, aratinya. abona ibigeragezo bibaye byinshi arashidikanya, aravuga ngo Imana yaradutaye. abibonye atangira gutebera, anaanza kabisa kuzama. uwo ni umukristo. Ule kabisa ni Mkristo. ubona ibigeragezo bibaye byinshi bimugezeho, akavuga ati Imana yaranyibagiwe. Mungu anisahau. ese Mana wagiye he? ibigeragezo bimbanye byinshi, wagiye he? waranzaye? oya, ibigeragezo biza kugira bikomeza umwizera. ibigeragezo niyo sabuni ikomeza umwizera. iyo umwizera ageze mu bigeragezo arakomera, Anakuwa nguvu. Amen. niho ukomera. Anakuwa nguvu. Amen. Amen. iyo ugeze mu bigeragezo Fika ndani ya jaribu. uri umwizera, wiringiye Imana yawe, ugakomera, ugashikama, ukavuga ati Mana, ni weho wantangije uru rugendo, none ni wowe uzanarurangiza. ni weho uzi iherezo ry'ibi bigeragezo, ni wowe uzabirangiza, bigatuma ugira igitsika. Unakuwa kabisa na nanga. Amen. Amen. ngo Petero abonye Petro akitazama bibaye byinshi, inakuwa mingi. twongere tuhasome Tuongeze tupasome kugira tuhajane neza. kusudi tukwende vizuri. ijambo ry'Imana ni ryiza. Neno la Mungu ni vizuri.
22. 22. Uwo mwanya ahatabigishwa be ngo binjire mu bwato baje hakurya amare gusezera abantu. Amaze kubasezerera aragenda azamuka umusozi wenyine aja gusenga. Bwije bugorobye ariyo wenyine, ariko ubwato bugeze imuhengeri buteraganwa n'umuraba, kuko umuyaga ubaturutse imbere. Nuko mu nkoko aho bari bagendesha amaguru, nuko mu nkoko aza aho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Ariko abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja bahagaritse umutima, batakishwa n'ubwoba bati ni umuzimu. Ariko uwo mwanya Yesu avugana nabo ati nimuhumure ninje. Umva ijwi ry'ihumure. Sikia sauti la fariji. Ati nimuhumure ninje. Kabisa msofike nini. Petero aramusubiza ati Petero aramujibu. Mwami niba ari wowe Mfalme kama ni wewe. Utegeke nze aho uri ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Aramusubiza ati ngwino Petero ava mu bwato agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu. Ariko abonye umuyaga ko ari mwinshi aratinya. Kubwo kwizera guke, kutokuamini anaogopa. Aratinya. Anaogopa. Atangira kurengerwa ataka ati data ujakiza. Uwo mwanya Yesu arambura ukuboko kwe aramufata aramubwira ati yewe ufite kwizera guke we, niki gitumye ushidikanya? Iteka ryose kila mara iyo ugeze mu bigeragezo ugashidikanya ko Imana itari kumwe nawe, Imana irakureka. Mungu anakuachilia. Ariko nugira kwizera, lakini wewe uko na kuamini, ukagira kwizera, ukagira igitsika ku Mana yo yaguhamagaye, Mungu aliyekuita, Imana irakurengera. Mungu atakusaidia. Uyu Petro yari umugabo intwari, mwanaume kabisa musuja, yariwe intwari ikomeye. Ariko akimara kugera mu mazi, abonye ibigerageza ari byinshi, garatinya, anaogopa. Akimara gutinya, akishaogopa, niho yatebeye. Pale ndipo alizama. Ariko ubwa mbere, lakini mara ya kwanza atera intambwe ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, ya tatu, akebutse imbere, akiangalia mbele, akiangalia nyuma. Ibibazo ko ni byinshi. Nasema bora jaribu ni nyingi. Umuyaga ko ni mwinshi. Bora pepo ni ya mingi. Imana yaradutaye. Mungu alituachilia. Uko niko ibibazo byakwinjira muri eglise, weho wabireba ugatinya, unaogopa, ukavuga se ibi bintu bene data bazabishobora, ukavuga se ibi bintu abakozi b'Imana bazabishobora. Ariko Imana ni umuneshi, Imana yaranesheje, Imana yatangiye umurimo, iyawutangije nizawurangiza. Idafatanyije n'umuntu runaka, idafatanyije na Dusabe, idafatanyije na Asheri, idafatanyije n'undi wese, ahubwo Imana yo bwayo ibiri kureba iherezo rya buri kimwe cyose. Kila kitu chochote. Amen. Amen. Kubaganiza ijambo ati mwitinya. Abazungumzia inasema msiogope, ni mimi. Umwami. Mfalme. Umwami yari hagati y'abizera. Amahoro araboneka. Amani inapatikana. Tayishimira ngo turyaryane. Tayishimira ngo duhore mu rungarangabo. Tayishimira ngo duhore mu mpaka. Ahubwo umwami yishimira ngo tugire amahoro hagati yacu. Uwo niwe mwami w'amahoro. Uwo ni umwami utanga amahoro. Iyo ageze ahantu haboneka amahoro. Iyo ageze ibyishimo birahagera. Iyo ageze urukundo ruraboneka. Iyo ageze haba umudendezo. Igihe yageze mu bwato, umuyaga warashize, pepo iliisha, baratuza.
kunatulia. Baravuga ati sha Anasema burya twari dupfuye tulikuwa tunafariki. ni ku mwami wacaje Mfalme wetu anakuja. dupfuye mwa Tungekuwa tunafariki. ngo je nari maje kugasha, nari maje kuruha, nari maje kudaha amazi, nari maje kuruha. None umwami araje, Mfalme anakuja, aravuze ati anasema ati musofike. Yaguhaye ihumure, akupatia faraja. Yaguhaye ihumure, akupatia faraja. Yaguhaye ihumure, akupatia faraja. N'umuturanyi wawe arabimenyaga. Yaguhaye ihumure, n'uwo mwisharana yabimenya. Umwami yaguhaye ihumure. Akupatia faraja. Amen. Amen. Ihumure ry'umwami Faraja la Mungu iyo yageze iwawe akaguhereza ihumure, abaturanyi bawe barabimenya. Iyo yageze iwawe akaguhereza ihumure, uwo mwirirwana arabimenya. Amen. Amen. N'umwami utanga ihumure, ni mfalme anayepana kabisa faraja. N'umwami w'amahoro, mfalme wa amani, n'umwami w'amahoro, mfalme wa amani, n'umwami w'ibyishimo. Uwo niwe mwami wacu. Natwe muri uyu mugoroba arashobora kutubwira ati nimuhumure, ni njyewe. Izi saha ari hano hagati yacu, ababyizeye ni bande? N'umwami utabura gutabara, n'umwami ugaragara aho bavugira ijambo rye. Amen. Amen. Abaheburayo batubwiye, Waebrania walituambia eti nimurebe mutazame iherezo ry'abatubanyi, mwisho wa wale waliotangulia. Waebrania ni vile walituambia 13 batubwiye ati nimwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Amen. Babandi batuyoboraga kera, wale walioongoza zamani, ba Petero, ba Matayo, ba Yohana, ba Ngendahayo, ba Bertimasi, ngo mwibuke, muribuke iherezo ry'ingeso zabo, uko babayoboraga kera bakabigisha ijambo ry'Imana, ngo mubigane, mwigane kwizera kwabo, mwigane n'ingeso zabo. Amen. Nimubigana kwizera kwabo, mukigana n'ingeso zabo, ya Mana yabo, kuko atari Imana y'abapfuye ahubwo ni Imana y'abazima, izaza hagati yanyu. Iyo Mana izabayobora, ya mirimo yakorwaga kera izaza hagati yanyu. Amen. Ngo mwigane, muige kabisa iherezo ry'ingeso zao, mwisho wa tabia zao. Mwigane iherezo ry'ingeso zao, muige kabisa mwisho wa tabia zao. Mukristo akwiye kwiga ingeso nziza, anashurutishwa kabisa kuiga kabisa tabia nzuri. Biblia iratubwiye ngo, Biblia inatuambia eti mwanga ikibi, mukatale kibaya, mugundire ibyiza. Mukamushikirie aliyo mema. Mwanga ikibi, mukatale kibaya, mugundire ibyiza. Mwige sana iliyo mema. Mwigane icyiza, mwige vizuri, mwanga ibibi, mukatale vibaya. Niki ijambo ry'Imana ritubwira. Ndio neno linatuambia. Biblia inatubwiye ngo, Biblia inatuambia eti mwibuke ababayoboraga kera, mukumbuke leo ongoza tangu zamani, bakababwira ijambo ry'Imana, walimwambia neno la Mungu, muzirikane iherezo kabisa, mushikilie mwisho ingeso zabo, tabia zao. Ba Petero, wale wa Petro, ba Saduraka, Meshaki na Abednego, abo ngabo, wale ba Danieli, ese bagendaga gute? Ko bahamagaraga Imana ikaboneka, ese none kwe twayihamagara ikaboneka? Imana ushaka ngiboneke mu buzima bwawe, ubari ubwera. Iyo ufite ingeso nziza, iyo urubera, urahamagara Imana ukayibona. Ariko waba uri umunyabyaha, tushobora guhamagara Imana ngo uyibone, kuko Imana yangana n'icyaha. Imana yacu Mungu wetu yangana n'icyaha. Imana yacu ikunda abanyabyaha, ariko yanga icyaha. Anakatara dhambi. Imana yacu Mungu wetu ikunda umunyabyaha, anapenda mwenye dhambi, ariko yanga icyaha. Murazi impamvu ikunda umunyabyaha? Nuko umunyabyaha yumva ubutumwa bwiza akihana agahindukira.
amen. Iyo wumvishije ubutumwa bwiza ukamenya ngo kino ni icyaha, urahindukiye ukakivamo, ako kanya Imana ikaza ikicara muri wowe. Amen. Ngo mwigane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane no kwizera kwabo. Amen. Niki ijambo ry'Imana ritubwira. Neno linatuambia umurongo wa 8 yakutubwira, mstari wa 8 anatuambia hivi: Yesu Kristo uko yararejo, Yesu Kristo uko yararejo n'uyu munsi niko ari, kandi ngo niko azahora iteka ryose. Amen. Imana yacu, Mungu wetu ni Imana idahinduka, ni Mungu abadilike. Amen. Amen. Uwo Yesu tuvuga, Ule Yesu tunasema, uwo Yesu Kristo twizeye, Yesu tunaamini, ni Imana idahinduka, ni Mungu asiyebadilika, ni Imana idahinduka, ni Mungu asiyebadilika. Jewe nahinduka, Mimi naweza badilika, runaka yahinduka, ariko Yesu Kristo niko yararejo, niko ari nanone, kandi niko azahora ibihe byose hata milele. Iyo niyo Mana yacu, ule ndiye Mungu wetu. uno musi wabona buhiye ahagaze kuriya, ejo hari igihe wabona yahinduye position, yahindutse, anabadilika. Ejo wabona Asheri ahagaze guca, ejo ukamubona ari mu bindi, yahindutse. Ariko Imana yacu yo ngo ni Imana idahinduka. Iyo Mana twizeye ni muyikomera amashi. Imana ni Imana, ni Imana idahinduka, ni Imana idafite itangiriro ngo igire n'iherezo. Hana mwanzo tena hana mwisho. Amen. Amen. Ngo Yesu Kristo ko yararejo milele kwa kesho, niko azahora ibihe byose, ataishi milele. Iyo Mana ni Imana nziza. Ule Mungu ni wa ese nariko ni guco tuyizeye, na vile sisi tunamwamini. Uko yakoranaga na Basadurake na Meshake na Abedenego, uko yakoranaga na ba Petero, uko yakoranaga n'izindi ntumwa, uko yakoranaga n'abagaragu, uyu munsi niko akora. Leo ni vile atumika. Amen. Amen. Icyangombwa nuko twayizera, cha lazima ni kumwamini, tukava mu byaha, kutoka ndani ya dhambi, tugakora ibyiza, tukava mu ngeso mbi, tugakora ingeso nziza. tabia nzuri. Amen. Amen. Nituva mu byaha, Ukitoka ndani ya dhambi, tukayikiranukira, unakuwa mwenye haki kwa, uzatangara, utashangala n'ibirema biri kugenda na hagati viwetu vinatembea katikati yetu. Amen. Amen. Mwitegereze Mutazame igihe Petero yari ari kugenda wakati Petro ku rusengero rwitwa Giza, kabisa kuwekana letu kabisa, ako kanya ile muda ikirema kimwitegereje, wote kikimtazama kimusabye, kikamuomba, aramubwira ati anamwambia ati dutumbire. tutazame tu. Kwari ukubera iki? Kwa nini? Bari abagabo bakiranutse, Walikuwa wanaume wenye haki, bari abakiranutse, walikuwa wenye haki. niyo mpamvu kera Ndio sababu za bahamagaraga Imana, Imana ikaboneka. Mungu anapatikana. Niyo mpamvu ibyo ba Enoki byanditswe, ngo Enoki yagendaga imbere z'Imana imyaka 300, miaka kabisa 300 agendera imbere z'Imana, anatembea mbele ya Mungu, nuko ari abakiranutse. alikuwa mwenye haki. None bya bizandikwa gute? Sasa byako bitandikwa je? Bizandikwa gute? Bitandikwa je? Uri umwicanyi, wiko muuaji, uri umuneguranye, wiko kabisa ndetse msengenyaji, ntibazandika kuri umunyeguranye, bataandika kama uko mwenye dhambi, ndetse ntibazandika kuri umutukanyi, kose kama ataandika wiko mkufuru. Ariko ijambo ry'Imana, Neno la Mungu ryanditse imirimo y'abakera, liliandika kabisa kazi ya wazamani. Biblia iratubwiye ngo bazibaga iminwa y'intare, walikuwa wanafunga na kinywa ya simba. Ese utekereza ngo unawazia ni impamvu ki Danieli yemeye gutebwa mu sababu gani Danieli kubali kwenda mushimu ya simba? Nuko yari umukirano, nije alikuwa mwenye haki. Wagize yaba umunyabyaha yararashamo, akikuwa mwenye dhambi akikubali. Wagize yaba umunyabyaha intare zari ziramutinya. Wagize yarara yasambanye bakamuterera mu cyo cy'ingare, intare zari ziramutinya. Oya, hapana. Wagize yarara yarose intare zari ziramutinya. Impamvu intare zamutinye nuko yari umukiranutsi, kandi uwo mukiranutsi yari yicaye muri we. Amen. Amen. Iyo Mana yacu, ule Mungu wetu yicara mu mutima w'umukiranutsi, anaikara ndani ya moyo wa mwenye haki. Na hiyo umunyabyaha, ukikuwa mwenye dhambi, Imana aza kwicara muri Mungu wewe. anaweza kukara ndani yako akitafuta nini? Imana ikunda kwicara, Mungu anataka kuikala mu mutima wera, ndani ya moyo safi, kandi muri uwo mutima ndani ya ile myoyo haba mu muntu umwe gusa, mtu mmoja.
oya Hapana. keza abami babiri Hakuna kabisa muri uwo mu mutima wadusabe ndani ya moyo wa Dusabe. n'abari Imana Kama yicayemo kuna Mungu anaikala, Imana yicayemo ni Mungu anaikala. n'abari Satani wicayemo ni Satani wicayemo wenyine Anaikala pekee. n'abari Satani wicayemo Kama ni shetani anaikala, Satani azasubira imbere shetani ataondoa kazi zake. uzabona kwangana Njoo utaona chuki inakuja uzabona shari pale, njoo utaona kabisa wivu inakuja pale, unaona kisirani kinakuja. Kwa nini? mwamurimo Mfalme iko ndani ni chuki, mwamurimo mfalme iko ndani ni shetani. ariko nubona Lakini ukiona nene ko afite urukundo yako ana upendo, afite ibyishimo afite amahoro, umwami wicayemo ni wa mwami w'amahoro, ni umwami Yesu Kristo. amena. Niyo mpamvu batubwira ati muzirikane ingeso z'abatubanjirije, izo ngeso z'abakera nizo dukeneye none. Amen. Amen. Nitugira izo ngeso, Tulikuwa na zile tabia, izo ngeso z'abakera, zile tabia za wazamani. nta kintu kizadutinyisha. Hakuna kitu kitatuogopesha. Uzatinya iki? Utaogopa nini? Ntacyo uzatinya. Hakuna cha kuogopa. Uzavuga bibe. Utasema bikuwe. Amena. Icyo nico dusaba Imana. Kile ndicho tunaomba Mungu, kugira imitima yacu kusudi mioyo yetu ibe yera de, kuwe safi kabisa. ayo kumugenera gutegurwa none, Yerusalemu angaliwa leo, n'imbaraga turi kuzihabwa none. nguvu tutazipewa leo. Ejo nta gihe gihari, Kesho hakuna wakati. naburi wo gushaka imbaraga zishake none. Leo Reka gusinzira, reka kuryama, acha kulala. naburi wo kwiyunga na mwene se. Kuwa mmoja na ndugu yako Iyunge none, kabisa, mkao mmoja leo. iyunge none. Jiunge naye leo. Numara kwiyunga na mwene so, wiyunge n'Imana yawe. Jiunge na Mungu wako. Naho ntawe uriyunga n'Imana utariyunga na mwene so, Bila kujiunga na tiribaho. haviwezekane. Ngo njewe nkunda Imana, uzakunda Imana utarabona ukwangana na mwene so. Mungu anakuona unakatara ndugu yako, naona Tiribaho. hawezi kuwa. Imana iri muri mwene data. Ninkunda mushiki wanje ngakunda mwene data, nzaba nabaye umwe n'Imana. Amen. Amen. Imana iri muri Dusabe, Mungu iko ndani ya Dusabe. Imana iri muri Gerard. Mungu iko ndani ya ndugu Gerard. Ninkunda Gerard, Penda Gerard. kamukunda rwa rukundo rwo Penda ile upendo. nyakuri, Ile nje n'Imana tuzawaturuma. na Mungu tuko pamoja. Amen. Amen. Kuko Kwa kuwa tushobora gukunda Imana hauwezi utarabona, kupenda Mungu mwenyewe kuona utarakunda mwene so. bila kupenda ndugu yako. Amen. Amen. Kubaganiza ijambo ati Na wazungumuzia neno eti mwitinya msiogope, ninshi, ni mimi. nijwi rihumuriza. Ni sauti ya faraja. Bari bageze mu kibazo kiremereye, Walikuwa nafika ndani ya tatizo, bari bageze mu bibazo biremereye. kabisa. Umwami araza arababwira ati Mungu anakuja anasema eti nimuhumure, Mfarijike, mwitinya msiogope, ninje. ni mimi. Nanjye ndakubwira ati nimuhumure, mwitinya. Umwami ari hagati yacu, ibibazo dufite byose azabirangiza. Yaravuze ati munyikoreze amaganya yanyu yose nzabatabara. Nitawasaidia. Amen. Amen. N'umwami utabara, Ni mfalme anayetusaidia. n'umwami utabara. Mfalme anayetusaidia. Yohana. Some Yohana 16. Yohana 16. Yohana 6. Yohana 6. Mwitinya, Msiogope. umwami ari hagati yacu, Mfalme yuko katikati yetu. kandi tumwikoreza amaganya yacu yose. Tubebeshe kabisa maombolezo yetu yote. Ufite amaganya, Wiko kabisa na maombolezo. bibwira umwami wawe, Ambia Mungu wako. utabibwira n'umugabo wawe. Usiambie na bwana Nawe yako. ufite amaganya, Kama yuko kabisa na shida, usiambie yule mwenye nakaa pamoja na wewe. bibwira umwami Ambia wawe. mfalme wako. Umwami wawe ari hafi Mfalme yawe, yuko karibu na wewe. mubwire, Mwambie araza kugutabara, atakuja kusaidia. arakurengera, Atakusaidia. arakurengera. Atakusaidia. Ni umwami. Ni mfalme. Kubera ikitinya, Kwa nini unaogopa? kandi umwami yaravuze ati Tena mfalme asema eti nimuze abarushe n'abaremeye, mukuje wale wanachoka tena wanalemewa, Ndabahura. nitawasaidia. amen. Amen. Reka dusome hano Yohana, Acha tusome Yohana. Yohana 6 Yohana 6. ku murongo wa 14. Abantu babonye ikimenyetso yakoze
baravuga bati ni ukuri ni wa muhanuzi ukwiriye kuza, ni wa muhanuzi ukwiriye kuza mu isi. Yesu amenya yuko bagiye kumufata ngo bamwimike, arabiyufura asubira ku musozi wenyine. Bugorobye abigishwa be baramanuka baja ku nyanja, bakinjira mu bwato, bambuka inyanja bagana i Kaperinawumu. Bwari bwije kandi Yesu atarabageraho, inyanja ihindurizwa n'umuyaga mwinshi uhuha. Bamaze kuvuga stadiyo 26 cyangwa 50, babona Yesu agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Ageze bugufi ku bwato baratinya, ariko arababwira ati ninje mwitinya. Baherako bamenya ko aje mu bwato. Uwo mwanya bugera imusozi. Amen. Musiogope. Ibibazo ni byinshi Kabisa, tatizo ni nyingi, lakini msiogope. Ule alianzisha hii safari katikati yetu, ule alianzisha hii safari ndani yenu, ndiye ataimaliza. Amen. Ule aliyekuita ni sifa isipokuwa uhamagaye Asheri, uhamagaye mwese, ule aliyokikoreza maganya yacu. Uwo nguwo ni uri kutubwira ati mwitinya. Uwemeye kudutarukanya, iyo ko ari dutataniye, bamwe bavana hirya abandi bavana hirya, tubumwe hano. Iyo ngiyo Mana, yule ndiye Mungu, niyitubwira ati mwitinya, nzabarengera. Amen. Iyo Mana, ule Mungu muyikoreza maganya yacu, ubebeshe kabisa kuomboleza kwenu. Iyo Mana, ule Mungu. Yohana 16. Yohani 16. Mwitinya bene data, musiogope wa ndugu, mwitinya, musiogope. Imana iri kumwe natwe. Mungu yuko pamoja nasi. Umuntu arashobora kuvuga ibintu, umuntu anaweza kusema vitu, akavuga byinshi, akavuga byinshi, agatondora kahari wowe wakuremye, agatondora kahazi itangiriro ryawe, amenye n'iherezo ryawe, ariko kumbe ntarizi. kumbe abijue yeye. Imana yakuremye, Imana yatumye ubaho, niyizi iherezo ryawe. Kubera iki watinya utinyishwa n'umuntu urapfejo? Kubera iki watinya utinyishwa n'umuntu uboneka mu kanya gato ejo akaba yabuze? Si umuntu se, si mutu nawe yaza ari kwikuta nje urinde se. Ni ikinombe cy'imvura iragwaho ejo kikabomoka. Icyo dukwiriye gutinya ni dukwiriye gutinya Imana yaremye ijuru n'isi, ugatinya umuremyi wa byose, ugatinya Imana. Ni Imana nziza, ni Mungu aliye mwema. 16 16 33 16 Yohana 16:33. Ibyo mbibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri nje. Amen. Murinde ndani ya nani? Muri Asheri. Ndani ya Asheri. Ibyo mbibabwiye kugira ngo binabaambia kusudi mugire amahoro muri nje, mukuwe na amani ndani yangu. Murinde ndani ya nani? Muri Yesu Kristo. Ndani ya Yesu Kristo. Amen. Uwo nguwo niwe mwami w'amahoro, uwo nguwo niwe utanga amahoro, uwo nguwo niwe utanga umutekano. Bana kabisa
amen. Salama. Niyo hageze ibibazo muri eglise, niyo hageze ibibazo mu ngo zacu, n'uwo nguwo dukwiriye kwikoreza amaganya yacu. Ngibyo mbibagiye kugira ngo mugire amahoro muri nchi. Biblia inaambia kusudi mkuwe na amani ndani yangu. Uwo ni Yesu. Ule ni Yesu. Ni uri kwivuga. Anajisema hapa. Ibyo mbibabwiriye Biblia inaambia mugira amahoro muri nchi. kusudi mkuwe na amani ndani yangu. Lakini ndani ya ulimwengu mkuwe na huzuni, lakini mfarijike, nilishinda ulimwengu. Amen. Sikieni faraja napatia. Mugira amahoro muri nchi. Mkuwe na amani ndani yangu. Uwageze muri Yesu Kristo. Uwamaze kwinjira muri we. Anakuwa na salama. Agira n'umutekano. Anakuwa kabisa na salama. Aba yageze. Anakuwa nafika. Aba yageze mu nguge nyako. Anakuwa nafika ndani ya safina ya kweli. Mtegereze igihe. Mtazame wakati Nowa yari amaze kubaka inguge. Nuhu alimaliza kujenga safina. Ibisimba byose byamaze kabisa, mnyama yote ilishamaliza kuja. Inzovu yaje. Intare yaje. Na simi nakuja. Mwarure waje. Buri gasimba kose. Kila mnyama yote ilikwisha kuja. Amen. Amen. Ingwe yoga kimwe n'intare. Ina nao pamoja na simba. Agacha koga kimwe n'inkoko. Kana nao pamoja na kuku. Byose byabapfaga hanze. Bile vyote kwa nafia nje. Byose vyote ibyo kuvuga ngo ni inkina n'agacha karanja byose bari babisize, ahubwo bari bageze mu nguge. Iyo nguge mvuga ni ukwinjira muri Yesu Kristo. Ni kwinjira muri Yesu Kristo twese amahoro azaboneka, ntonganya zizabaho. Impamvu itonganya ziriho ni ukubera iki? Nuko harimo bamwe batari binjira. Niyo mpamvu itonganya ziriho. Niyo mpamvu dukwanga dusabe na dusaba kanyanga. Niyo mpamvu turi kuryajyana none ibintu bipfuye tukaryaryana, kuko ndo twari kwinjira muri Yesu Kristo. Ariko nitwinjira, lakini tukiingia, nitwinjira, tukishaingia, ukinjira muri Kristo, ukiingia ndani ya Yesu Kristo, amahoro azaboneka. Amani kuko uzaba wageze mu nguge ndani safina nyakuri ya kweli. Inkoko yokagiye gukina na kuku unaona nacheza nakaga na ira inyauku na kale paka ukayigakina nako. Ongera umvare hano noneho turi icyo wahunze nanjye icyo nahunze. Imvura kumvishije, imvura yenda kugwa. None hano ntacyo twapfa, hatuwezi fia kitu. Hano turi bamwe, tuko pamoja. Utankoraho, usiniguse. Ongera sasa, ongeza. Kakaja kugama moya. Kakaja chongaho nshinga inzara. Sasa nishimike kucha yako. Inzara zari maraye. Nawe niwinjira muri Kristo Yesu, ngombwa ibyawe byose bipfe. Impamvu kamere yawe itarapfa nuko utari winjira muri Kristo Yesu. Impamvu kamere yawe ikiri yayindi ya kera, ntawe ari wavuka ubwa kabiri. Ariko nuvuka ubwa kabiri, lakini kizira mara ya pili, kamere yawe izapfa. Tabia yako mbaya itakufa. Haboneke kamere ya Kristo. Tabia ya Kristo. Zanzara zose wagaragaza, zile makucha zote ulikuwa unawaonesha, zose uzihimye, zote utazikunja. Inzovu ukagiye gukina n'inka kabisa, tembe kenezi kwenda kucheza na simba. Sasa hali hanze pale nje ni wewe mkubwa wa pori, lakini sasa hapa sisi sote tuko jipimo moja. Sote jipimo moja. Wewe kaza tembo kosa hapa uko karibu huko zangu. Sasa tuko pamoja. Kosa zikwahunze imvura, kosa zikwahunze kurimburwa, kimbia kuangamia. Uwo ni intare na ure ni simba na tembo. Sibyo yemwe, sivile sibari bari mu nguge bose. Icyo bari bahunze si kimwe. None cyo kwahunze iki? Sikwahunze umushinga ugiye gutera mu isi. Sikwahunze. None ni impamvu kidupfu bya brebure. Ahubwo twari dukwiriye kuramukanya, kabwira mwene data ati mwahumva urugendo turukujemo nubwo kuja mu ijuru. Icyo dupfa tukivaneho, twibandanye turugendo. Amen. 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 Niko rugendo turukujamo. Ile ndio safari tunaenda ndani.
ijambo ry'Imana ari kutubwira ati nani nasema eti nimuhumure mufarijike ninje ni mimi. Amen. Amen. Umwami w'amahoro, mfalme wa amani, umwami utanga amahoro, mfalme wa amani, nabahereza amahoro nawe amani na nyinyi. twifuje amahoro hagati yacu, twifuje umutekano hagati yacu. Uwo mutekano nugaragare kuko yahozeho n'uyu munsi ni kwari, ni umwami w'amahoro. Amen. Amen. Ni umwami w'amahoro, mfalme wa amani. ngo mugira amahoro mwinji, mkuwe na amani ndani yangu, ariko mwisi lakini ndani ya mugira umubabaro, utakuwa na huzuni, ariko ni muhumure, lakini mufarijike, nilishinda ulimwengu. Amen. Ile wakati alikuwa anashinda ulimwengu, arabifasha mu kiganza ndani ya mkono wake, abigishwa be anaambia n'abasizezwa n'ijambo ryabo, ababwira ati nimuhumure, nimuhumure, mugira amahoro muri nje, na amani ndani yangu. Wageze muri Kristo Yesu, ndani ya Kristo agira amahoro, anakuwa na amani, agira amahoro, anakuwa na amani. Amen. Amen. Dusome ibyahishwe, tusome Ufunuo. Agira amahoro, anakuwa na amani. Nako dusabye amahoro, nasi tunaomba amani. Murayifuza? Mnataka nabe mwifuza amahoro, kama mnatamani amani, nuko mwagendera ku ijambo ry'Imana, ni kwa mnatembea kama vile neno linatuambia. Ichupa na mwene, kile unafia na ndugu wako, ichupa na mshiki, kile unafia na dada wako, ukitoe katikati yenu, amahoro azaboneka, amani atapatikana. Byashwe. Ufunuo igice cya mbere, sheria ya kwanza 16. Byashwe igice cya mbere, duhere ku murongo wa 16 na 18. 16 na 18 hari kuvuga ati, nasema eti mu kuboko kwe kw'iburyo yari afashe inyenyeri indwi, mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi, ari ryo jambo ry'Imana. Inkota ityaye ni ijambo ry'Imana, panga makare ndiyo neno la Mungu. Mu maso he hari hameze kizuba iyo rityaye. 17. 17 mubonye ncu mwikubita imbere kupfuye, anshiraho ukuboko kw'iburyo, arambwira ati witinya. Amen. Amen. Witinya, ndi uwa mbere ndi n'uw'imperuka, ndi uhoraho, icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose. Amen. kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu. Amen. Amen. Uwo ninde wari urukivuga? Ule nani kwa nasema? Umwami wacu Yesu Kristo. Ni mfalme Yesu Kristo. Igihe Yohana bari bamutaye mu kigo cya Patimo, naho yamusanzeyo. Niyo mpamvu nababwiye ati ni umwami utabura gutabara, atabara mu byago no mu makuba, hose araboneka. Mu gihe Yohana yari yihebye, wakati Yohana alikuwa na hofu, atangiye kwiheba, alikuwa anaanza kukata tamaa, bamutaye mu kigo cya Patimo, Uwiteka aramuzamura, wa milele anampandisha. Amen. Amen. Ngo Yohana agiye kumubona, Yohana akishamuona, abona mu maso he, na ndani ya macho yake hasa kizuba, anangara kama jua wakati linawaka. Umwami wacu, sikia ule mfalme wetu ngafite inkota, yiko na mupanga ndani ya mkono kabisa wa kuume. Ile mupanga ni nini? Ni neno la Mungu. Alikuwa na nyota 10 na nyota 7 ndani ya mkono wake. Maana yake malaika 7 wa kanisa. Amen. Kuna Paulo, Irene, Koromba, Marte na kugeza kufika na kwa Branham. Ule ni nani? Ni mfalme wetu Yesu Kristo. Alitembea ndani ya wakati 7. Ni yule alikuwa anaishi tena ataishi. Ni yule mwenye hana mwanzo tena yeye hana mwisho. Amen. Amen. Yahozeho alikuwa anaishi kandi ni uzahora. Ntakimubanzirize kandi kizamuheruka. Ngo ni itangiriro ni n'iherezo. Nujya Yohana ati, anambia Yohana ati usiogope. Amen. Amen. Aramubwiye ati, umva rero Yohana, icyakora nari narapfuye, ariko none ndiho.
uwo mwami ariho we. Ule Mungu anaishi. Uwo nguwo ni muzima. Tugiye aho bamwambye ntarimo. Yavuyemo. Alitoka ndani. Yicaye iburyo bw'Imana. Anaikara kabisa kumbe. Amen. Amen. Arongera amubwira ati, anaweza mwambie eti humura sha. Kabisa farijika. Humura. Usikuwe na hofu. Muna narapfuye. Nilikuwa nishafariki. Ariko none Lakini leo niko hai. N'ikindi ukwiriye kumenya. Na chengine nataka kujua. Mfite urufunguzo. Niko na fungulo. Group Ya kifo. Nubwo ikuzimu. Na ya kuzimu. Ninje ufungura. Kandi ninje uga. Nafunga. None uratinyishwa. Sasa utaogopa nini? Amena. Ni nini nakuogopesha? Ni impamvu kimuti. Ni sababu gani nyinyi mnaogopa? Ni muhumure. Kabisa mfarijike. Uwo mwami kwizeye. Ufite urufunguzo. Group nubwo ikuzimu. Na kuzimu. Nta muntu ushobora kukwica. Hakuna mtu anaweza kuua. Amena. Je, nta muntu wanyica. Mimi hakuna mtu anaweza niua. Nta muntu wanyica. Hakuna mtu anaweza kuniua. Isaa yanjye itaragera. Saa yangu bila kufika. Amena. Iyi saa yawe igeze. Imana yakwandikiye niyo ifungura. Irafungura ikavuga ati Asheri, isaa yawe irageze, sezera amahoro, kagenda amahoro. Ariko itarafungura sinshobora kuvaho. Amen. Amena. Niko byanditswe. Biravuze ati ninje wica, ninje ukiza. Basi kweli yasizeho ati ndabivuze nukuri. Nabisema ni kweli. Amen. Sasa utaogopa nani? Witinya ndagenda barantega wa muntu. Utaogopa nani? Batatega ndani ya njia. Barantega mu nzira. Batatega mu njia. Munatina ndagenda kuri muki. Nitatembea kwa ngungo. Hakuna hofu. Yavuze biraba. Akinena binakuwa. Yavuga bigakorwa. Anasema binakuwa. Yaguhumugisha akaguhumugisha. Niyitanga umugisha. Kuko byanditswe ati ninje wimika kandi nkimukunda. Ninatoa watu. Niyo. Ni yeye. Niyitubwiye ati. Ni anatuambia ati musiogope. Ndabarengera. Nitawasaidia. Kandi igihe kirarangiye. Tena wakati naisha, mfalme anataka tusaidia kabisa. Anataka kutuondoa ndani ya hii shida. Ndani hii uzuri tunayo. Amen. Amena. Tusome kitabu cha Zaburi. Tamalizia hapo. Jambo ry'Imana ni byiza. Bitanga ihumure mu mitima yacu. Riraduhumuriza. Ni muhumure. Msofike. Nitinya ninjiye. Musiogope ni mimi. Umwana mfalme yatanze ihumure, akipana faraja, nta muntu uri kwaka. hakuna mtu anayekunyang'anya. Yaguhaye amahoro, akipatia amani. Sikia, akipatia amani, hakuna mtu anaweza kunyang'anya. Impamvu ugira amahoro tunota sababu nakuwa na amani muda kidogo, ni kariwe huwa wayihaye. Ni wewe unakuwa unajipatia mwenyewe. Hariho n'abagira amahoro yuko bafite amafaranga. Na kuna wengine anakuwa na amani juu na pesa. Amafaranga yagenda, pesa ikishaenda, amani inaisha. Amahoro na amahoro. Unawaza kama ile ni amani? Hakuna. Ile sio amani. Amahoro nyaku, amani ya kweli yanayotoka juu mbinguni. Amahoro nyaku, amani ya kweli ni yale Mungu anakupatia. Ufite, ukikuwa, udafite, kama hakuwe, unakuwa na amani. Amen. Amen. Ayo mahoro, ile amani niyo dukeneye. Ile ndio tunataka. Niyo dukeneye. Ile ndio tunataka. Zaburi 45. Zaburi 46. Zaburi 46. Umurongo wa mbere, mstari wa kwanza na wa gatatu. Na wa tatu. Mwumve neza. Usikilize kwa makini. Imana niyo buhungiro bwacu. Imana niyo buhungiro bwacu. Mungu ndio kimbilio letu. Ni imbaraga zacu, nguvu zetu. Ni umufasha, umusaidizi utabura kuboneka mu byago no mu makuru. Amen. Amen. Ni Asheri. Ni Asheri. Ni umuntu se? Ni mtu. Yamana. Ule Mungu yahozeho. Aliishi. Yamana. Ule Mungu
niyo iturengera ku manywa. Ndiye anatusaidia mchana na usiku. Mwitegereze, mtazame igihe Mose yageze ku nyanja, wakati Musa alifika baharini, anaangalia anga, abona imisozi, anaona milima, abona inyuma, abona Farao, areba imbere, abona inyanja, anaona bahari. Aravuga ati none anasema tunafanya nini? Mose uje kutwicira hamwe, reba imisozi turacyahe, reba inyanja turacyahe, reba Farao nguwo turacyahe. Musa nawe abo icyo gukora, anakosa cha kufanya, arize kuko ari Imana itabara mu byago no mu makuba, kandi ihora iri preza. Imana iramubwira ati Mose, ufite iki? Ufite inkoni. Ufite inkoni, irambure hejuru y'amazi, inyoshe juu ya bahari, amahoro araboneka, batambuka humutse. Amen. Frère Branham aravuga ati, ndugu Branham anasema ati, mbona unariyaria wewe kuri kurira sunene, wewe wavuze ese nakanwa kafunganye, sasa nakinywa yako kubera icyo ukurira wavuga, warangurura, ukareba ko Imana itarabikora. Ikibuze ni ukuvuga, tunayokosa ni kupaza sauti. Ikibuze tunayokosa ni ugusohora ijambo, ni kutoa neno kandi wizeye, na tena ukiamini, kumubwira ule mnaambia kama tarisikia. Amen. Ijambo ry'Imana yatubwiye, neno Mungu anatuambia eti Imana niyo buhungiro bwacu, Mungu ndiye kimbilio letu, niyo buhungiro bwacu, niyo kimbilio letu, imbaraga zacu, nguvu zetu, umufasha, ni msaidizi, hawezi hakose, umufasha kutabura gutabara, msaidizi hakose kusaidia, kuboneka, kupatikana yago no mu makuba, ndani ya pigo tena mateso. Nicho gituma, ndio sababu tazatinya, sitaogopa kama ingawa ulimwengu utabadilika, kama milima itatoa mahali, inatupwa ndani ya maji, ingawa maji naweza kabisa peperushwa, anajibadilisha na milima kasi inatetemeka, inatetemeshwa na kubadilika kwake. Kwa nini wewe unaogopa? Unaogopa mtu? Acha kuogopa mtu. Nilikuwa nawaambia neno eti sikuwe na hofu, mufarijike, ni mimi, musiogope. Mfalme wakati alifika kwao, aliwapatia faraja, anawapatia neno la faraja, mufarijike, yenye ilikuwa vinawakosesha salama yote anaviondoa katikati yenu. Nasi vinavyotukosesha salama, mfalme atavitoa katikati yetu, yote vinataka kuisha, tena faraja itapatikana, amani itapatikana. Amena. Nilikuwa nawaambia neno, msikuwe na hofu, msiogope. Mungu awabariki.